waiting for the shower. Once she stands, already her ID number is on. Gikundi kimwe gitegia thirikari ni kiorontete thina ya KAUMO ga ciana imingi cia ciare iria ire rungu rwa miaka 18 kugwata anda kuringana na riboti iria mucanite ni ati ongereku wa mekarika mama wa ndini ya Karingani chuka igamba ng'ombe umanite na ciana kubeca na mĩĩrĩ yao ni kenda kuona into cia gitumi ta tauro cia UTHERU enderia marina ageni ma mweri. Samuel Gaishima ena riboti ina njira endasa. Kanichani ya PCEA ya Mutunguruni wadi ya Karingani ara Aana bari 58 barikite mathomo megie kwimenyera kagita kamweri na nkurukiba pewa taulo cha kwimenyera kagita ku kamweri ukurukira Florence Kamathi Foundation. Kuringana na Kamathi, mubangojo uraukarutha kwa maita mairi kwa mwanka uririgirwa gutethia Aana baba kwibebaniria na mowati maramajanagia na kwaga taulo ino cha mweri erera bakinyia kagita kugimara. Ni initiative ya wasichana from the ages of 12, those who have started puberty, up to the age of 18. Tumekuja kueducate on womanhood, on girl child empowerment na pia periods, and we are part of the End Poverty Period campaign. Ikwegetwe kurina wongere kubwa Aana bari kugianda bari chukuru nterino cha Mutunguruni ndagani na nterira chinge cha kaunti ya Tharaka Nithi. Ontobora Kamathi akuringithania na Aana baba gutumirwa nae bagichwambia cha kwegurera taulo ino. Unapata mwanaume anadanganyilia msichana na anamtumia vibaya kwa sababu ya pesa ya pads. Unapata msichana anaenda anaingizwa kwa mambo ya ukahaba na wenzake wenye wanatafuta pesa ya kujisaidia, na inafanya hawa wasichana wanakuwa na early pregnancy na they drop out of school. Nonkwire twana ta 10 kana 15 tumete sukuru no twakwithirwa maybe ni tukulak punks na punks igatuma bagia na twana bali banini nugethira mwana wa miaka 14 15 ni agire kana kambere ni agire kana gakeri ali omuji kwa gina wathi muji ukethira ni taga sukuru karutheo twana twina twana ngine na twana because of this thing. Anto arume ainyangia na bao bakiuragwa batige mutugojo wa gutumagira Aana babu bothuku anuntu bo mathina maraba kurukagira. I think to the men who take advantage kwa this nini sa period, instead enda mnunulie pad ama come up na group ya men yenye mnaweza kuwa mnanunua pad, maybe mnaenda mkipewa madem kwa community. Atari tukuvera muthenya wo mndu twabera in case unkiumirirwa ni mugeni ujo tumwitaga mugeni kimero uka ke muntu akanitha swa mutumia wa kanitha tiga kungaria ke muntu murume muno swa mutumia uri ukuona ni mukinyariri uka kanithani wejo gatwithira anake rumite kanitha iriku. Thirikari ya kaunti niyo ni kurua igwatanagire na ikundi ta bibi gutetheria Aana kuma kinyamarani giki. County government ya Tharaka Nithi washikane na foundation kama hii ya Florence Kamathi na zingine kusaidia, because wasichana wako na mahitaji huku nje, na this is something we cannot run away from because it is a biological experience that every girl experiences. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya chuka igamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.